Sentru Sau de Komoro regista bebe nain moris no caso asidente trafegu no recém-ida e a loron Natal. Sarani cristão e o mundo toma, inclui Timor-Leste, celebra Natal e anebe, Jesus kosokoang, mai moris e o mundo hodissoi e mahotu ne sala. E a celebração ne, Sentru Sau de Komoro resista bebe nain mak moris no acidente tráfego no recém-ida. Total paciente nebe hurikalan mai, to agora dia 25, total hamutu 12 pessoas. Hurikalan parto ia hat, tudo normal, depois o renda dersang parto rua tangos normal. Depois ia tang cancelo ina instrução mais muta o diagnóstico aí premeses ia rua depois mais semanas ia rua depois ia tang ina dersang bebê da mais tiba o diagnóstico sepsis neonatal ida mas ini la latena anto ami rusuba di luar ada. Otang ida vali tang mai kanotak moros mas dan his falso antau di latas sang lainnya antau ami arko film. Ini yang hurikalan parto to uhin dari sang to agora itu normal. Nain itu normal. Parto normal. Bebe untuk kondisi dia, inang untuk kondisi dia. Agora ela pós-parto ela rua mas ini nain fal. Dados nebe zemeng acessa o caso acidente tráfego no recém-ida ne, nain no recém retandet observação e Sentru Sau de Komoro tambacane kamang no nain sanu recém-lima transfere ba ia Hospital Nacional Guido Valdares tamba condição grave. Azina Lola Romaldo Neves Zemen.